Presidente José Ramos Horta assina una proposal nebe apresenta os estudantes da Universidade de Coreia do Sul, ba grupo ACES, liliu e ecosistema nebe existia Timor-Leste. Terça-feira, lorone, fulang agosto, tinane, estudante da Universidade de Coreia do Sul, grupo ACES, halau encontro cortesia ao Presidente da República e Palácio Presidencial Bari PT Dili. Membro ACES Timor-Leste, Nobertina da Costa, hatou proposal ba chefe Estado, quando ba insama gbele salva ecosistema e Timor-Leste, no projeto Kuda Ayoan. Nebe antes de realizar ona e município Lauten, no continua e futuro, ba município Siraseluk incluir Ayoa. No e encontro ne, Presidente da República uso atu quale projeto ne, to atinge ninia objetivo. Esse acesso, grupo voluntário, estudante universitário, mesti malam di gereja, nabi mak hasil malu bahasa Presidente, kodi kuliah kolega ani proyektu art recovery project, kodi kita bele kalau punya proyektu di sawah punya ekosistem. Ani objektif mak atau kuatro aminya proposal di Presidente dari akhirnya aminya proposal di bele kalau atividade kolega art recovery project memang kami akan melakukan pembahasan. Jadi sawah ekosistem memang agora gedang mono ekosistem memang akan jadi kita kalau proyek ini dimulai sama. Presidente yang apoy tiana ami aminya sinatura ami proposal Presidente yang asina tiana betul yang asina tiana jadi apoy aminya tinggal kenapa art recovery project memang kami halao no laos maybe ami halao tiana sebenarnya proyek ini ami halao tiana no firman terus ami halao tanpa ami tinggal di mana pos ini ami penyedap ami halao tiana ami proyek ini no firman kan kami yang ingatan karena aku lulus excellent Presidente ini firman ami masih halao tanpa jadi memang buat ini Amos clear day, nomos kuda, ayun sila, tanda iya kan ayun mereka pasti kan bejasnya ada sedang aja, jadi iya proyek ini saya halao ati dari hanisan kuda ayun, nomos ati dari hanisan hamus ambiente, yang sampah plastik sila, hamus dari no, di tenia ambiente ini, di kurang kita. Mulai itu makanya beliau anu salatena ati dari iha munisipio Palu, munisipio no firma no anu salatena iha kali ini no firma presidensi halatan iha munisipio. Enquanto total estudante Universidade Coreia do Sul e a grupo ACES ne hamutuk sira nainen composto si mane rua no fetohat. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.